diagnostic machines na I also worked very hard ngakora abana baminto n'abakamurega nkarike ngirukia ko kumwe concept paper ngatoma to all the embassies in Kenya. Nkobolia at that time I looked at the issue of cancer. Kanyonga abantu baito bali kogenda buhindi bagotumia a lot of money on cancer. Which buhindi kama ya deciding we need to have our own cancer center. Okay. A concept paper ina aligete ni sengi chongonya kwa temi mitambo I don't know nga go sembiere na kio na atakora na ki ibintu bimbya bikonde tose bikongakiranse korende I'm trying to see konye kombwati to loud and clear abagonde nga ibintu bimbya bikonde tose bikongakiranse korende so karibu sana imeshe kama kawaida charagiri chinsa chikoro ku M50 na yomo nyuma yo chinsa inye chabona maragoba karibu sana na twakeye maseyemo turenge to wekira kurenda suki bwatire chinsa chabona maragoba chabona mwana ko kuri konti buno mwana kurutu I want to welcome you na nemba karipisha sana nimewamisi na bamisi baba bana ba minto aiteri nga konyana mbwate stress no koragera tindi ukinaragera asenge nchani mu mise tipi mwana komisa mondas ni koragera hey I'm one of you I'm one of them no yo mobo ase balia bakorera keke yani baba misiri yani mumeni miss yani nimewa miss yani I can't eat without seeing you korende kwenda ko misiri naye tevinga na chiremesho karibu sana twake wani pa wani so igen togokora inkonye go share igen tekoro kwanga share what we call that stream and then torenga na ki towekera. So at this moment I want to take this opportunity kubarika ni mesho kama kawaida karibu sana asukivu atletize chiga nyasa obera monaye osobera monaye otowerere otorendere tango to atikane temaiga na twarora na twasomeranire. I tell you it's not easy, it is not easy komera na megaiga ari nina sintu wanje kwa nyasaye and that is why we are here wakangambia mona. So at this tonight nikubarigana se show ya kayima kabisa egere mbareta somorobelyo batebine kibintu bikogenda pete we bintu ga outset imbiri byigo ekirimo sasi kyabererange esuku yabererange abantu bome kinyomba abantu bari nyorobi bayirane gusi abantu bari nyorobi bayirane gusi okay akora rusesimiga so tati nari nkubwate bintu wera and good abantu bari nyorobi bayirane gusi bome kinyomba ekera bome kinyomba and then egere moko bera nyorobi bakachinyomba cyaro cyavosa don't piati norobi and you leave the house to rot don't watch chinyomba chiko kana keke baba yani mote chinyomba chiko sareka wana na mokuru nyorobi na machi yechuba nye irobi naru nonde na machi yechuba gaiga ngaya ya tanda rasiba tanda rasiba na macha nyorobi tata bari bande ewa matege kombe nebirika ne chagi ku Kigali munyakunyu. So I want to take this opportunity naraga mungana bire tatu tubate ngambo tubate genda tugukwana tonight tubata ganto gege tugo discuss lakini kurende before tutarakora keke turara discuss ibintu biri bitatu. Okay? Mete
ebintu mbere bisinini bigo kibyasari enyomo. And I don't want to make na kinki yako abasubati babate problem gose naba kwere ne babate problem. Bantu kibachi batu waro mo chanda senyomo. Oyo gutaka gucheso yonde isiko ore chaka gwaka mpango ya kando. Ningo okoretro yonde etap ne problem. Yeah? Ingo guchoretro yonde etap ne problem. Unkie kugera umuntu guchaka mpango wa kando. Watigo mu husband yogo, watigo mu wife yogo, wachi guchaka outside go chega. Na nende getenda ara akora kieke. Ndara bariga ni mesho kima kapisa. Baba dada mkubwa ninkoro chikonye kwa the present intebi no the present ye through cinemari on thing watching konye kororo the present the Simon Choro konye kororo intebi nga present no the mesho no the one studio chile ko watching tena ki kukurikuntu nipo ndani na ninawakilisha vizuri sana. So tukora ibintu bibiri bitatu ndi tugira ngo cyekiga nyigoresho monga bere kemo kora ngunya ko matebi nteiga bitamo ngo ndakora ngana kura nseme iga very well and good. So I want to talk about chinyomo. Mboroso musacho ya malenge kuruga ka gutira Rikori mukayo matebi na ki aiba sweeter musache mugaka my sweetie, my momo, haki, nkogenda ndi asigete gama musitati but nkwirana ndi gocha ikine nkwirana hokwandikende. I'll give you something, my baby. Right? So, ekebya bere boigo umusacha moterene mu sweetheart koko genda nki kiragere tingo tanga toke no se go genda mu sweet. If you go, you just go sweet. There's no problem. Daniel onsongo na kororire bono ekera bagenda boigo musbatio soka ogenda mwakare no tena kirene mungena gachire tigantiri mukeri korige iganke ngumbwari ni ngore credit bekinga kera abana bane simi mona kiesu gukwe baba tate sugukwe na kimonengere tingocha mode gusigo se nyoro bimo korire krimasazi mwaka gasoke igo chukugure credit ugakare gusomeri acha nitumie Kiswahili. Wacha nitumie Kiswahili. Hapa niko na mjadala wa kuzungumzia kuhusu mpango wa kando, kwa sababu kuna mwanaume amepatana na mke wake akiwa katika hali sasa, hajui aseme kama ni mpango wa kando ama ni kujitetea ama mwanamke wake ni mchezo alikuwa anafanya na mwanaume mwingine. Huyu mwanaume alikuwa amekaa nje na pipi yake. Pipi akamwambia my sweet, my husband, wacha nitoke hivi kidogo na rejea. Wacha nitoka hapa nitafute pesa ninunue mboga nije tupike. Sapa. Sasa akamwambia ina shida mke wangu. You can go. Mimi siwezi kataa. All of a sudden mwanamke akatoka akaenda kufika katikati ya kanjia akapatana na mke, akapatana na mzee mwingine. Sasa mwenye atupatie story ni mume yeye akatania akasema si wife ameenda kutafuta pesa nunue mboga ya sapa na mimi wote niende ninunue credit huko kwa duka and then nipigie vijana wangu watoto wangu naambia kwamba hii Christmas hamkuji nyumbani, mmepanga aje? Sijaona dalili yeyote. Kwani kuna nini? Hamkuji tusherekee kwa pamoja? Hii holiday itakwaje mtu wangu? Sasa ile tuko teremka kwa hiyo kwa kanjia karibu kufika na mali kuna kamsitu akapatana na mke wake.
akaona mtu kama mke wake. Halafu hapa kuna mwanamume mwingine anamguzaguza matako. Hii matako yako ni nzuri. Na bibi anacheka anasema, asanti. Matako ni nzuri. Sasa huyu ni mwanamke anacheka na mwanaume wa wenyewe. Sasa mwanaume akashtuka. Mbona anafaa kufanana pipi yangu? Si pipi yangu ametoka na nguo kama hii? Kwani kuna nini bana? Kuna nini bana? Hey. Sasa huyu kuteremka tu hivi. Sikia. Anagusa tu matako. Jamaa kufika karibu kashtuka ni pipi yake. Unafanya nini hapa? Gaki sweetie, tulikuwa tunafanya mchezo tu kwa serious. Hatakuwa serious hata wewe, si unajua ni nani? Si unajua huyu ni mtu wa kijiji hapa. Hatusifanye kitu yote. Sasa ndio mzee anauliza. Huyu mwanamke ananicheza ama walikuwa wana joke? Walikuwa wanafanya mchezo. Mbona anaguzaguza na matako? Ati nitingizie kidogo matako. Na pipi anamtingizia matako. Wote wanaongea Kifaransa. Haki babo watu chinyonga chingia karanyegereri yangu. Ora monyegereri, ora umusati ora arachi yakangapa. Esteri buneye, kamine buneye. Bono kumusati twika ngonyara mukaye. Bona kyakobori. Bono muchando nki. Umuchando ninki gose. Ekena bantu abane gosari babuate gose ebare gochesa. Osene mamini. Because abone ki tata. Goso yomokane. Sioni pipi yangu. Unafanya nini pipi yangu? Unamgusa matako ati nitingizie matako yako kidogo. Sioni pipi yangu. Wewe uko na pipi yako. Mbona usiambie pipi yako? Do you see? Watu wanaongea Kifaransa. Nadhani wale wa Kiswahili mmeelewa. Kifaransa kidogo. Karanyegereri yangu chinyonga. Ora makanga ipa. Kai. Tata. Koso yomokane. Koso yoma bumu abo bunareri. Tomaiti bana buna. Osubona nje naro aheba mukane. Kosa mukane. Kigwa kare wakora. Naye akimuga. Aki tware gochoki. Baba. Bwana kimusata kuburinga. Real abantu aba bagonchesa. Ibare gonchesa se bare serious. Was they serious? Ose Nomong'Ina ndenganga gosa ibare gokora. Ne gosa ibare gokora. Osubona na ibeiru ntamanyeti. So, karibu sana so mchadara. This is the topic of tonight. Hii ni mchadara wetu wa siku hii ya leo. And I hope utachangia katika siku hii ya leo. Wote niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asamahani pole sana. Na kisha baadaye naachilia link hapo. Watu ingia kwenye show tupige moja kwa moja hadi mwisho. Najua kama tutajifunza mawili matatu na wewe utajifunza mawili matatu katika siku hii ya leo. And I hope tutashiriki wote kwa pamoja. Sawa. Kwa sasa hivi wote nifanye hivi. Nikaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Asante Mungu shemilele, pokea sifa utukufu na mamlaka. Asante kwa maana utawezesha kwa kila jambo, umetuelimisha, umetupigania tangia tulipo achana siku wiki jana kufika hivi leo. Tunapenda kwanza katika wiki hii ya Jumatatu, ikiwa ni Jumatatu ya pili kuelekea mwisho wa mwaka. Tunaomba kaze kutushika mkono, kaze kutuelimisha katika kila jambo. Tunahitaji Bwana kaze kutuelimisha, tusamee dhambi zetu, sisi watu na dhambi. Tunapenda kushika katika mchana wetu wa siku hii ya leo. Naombea baraka na baraka kila mmoja, shabiki na kila anayetutazama. Na atakayetazama baadaye na mkabidhi katika mkononi mwako. Tunaomba kuchadika katika mchana wa siku hii ya leo. Tuomba tuongoze, kutuelimishe, Bwana kaze kutupatia hekima na maarifa. Na kwa maana sisi ni watu wako. Pokea sifa na midio milele, na ni katika jina la Yesu tumeomba kuamini. Amen and amen and amen. Sasa hapa I hope ushanielewa. Wacha nisungumze Kifaransa ndio nisungumze Kiswahili baadaye. Kahakiti katurabori. Ona remo kago piga kagosunyutu chinyonga no musati onengepa.
ati matako yako ni nzuri, asinitingizie matako. Alafu na pepe yako anacheka. Akibaba naye ni Makori. Makori na wewe unanifurahisha. Sasa ati nini? Ati Makori Gaki. Si matako yangu inakuanga tu hivyo. Imagine your wife. Hey. Mwanamke upatana na mzee wako anaguza pipi wa wenyewe matako. Ati hii matako yako ni nzuri. Si utingize kidogo TV. Itigeuka tena. Aki ni nzuri nashinda pipi yangu. Itakuwaje? Alafu huyu mtu akwambie kwamba tulikuwa tunafanya mchezo. Gaki ko setare. Gaki mo suitati. Gaki no mete gaki nche ninka arabai. Gaki mo suitati ya gaki ko setinga na chikogora. Onde gaki mo Enyegereri bona igombo. Sincerely. Yani wewe unaona pipi ni wa wenyewe. Unaguza matako ati nitingizie. Maybe uko kwa ofisi pipi wa wenyewe unaguza leo uko smart akisi ngoja sincerely. Karibu sana kwenye show mtu wangu, nakwambia kwamba kama unawakilisha rekodi yako tafadhali karibu sana ndani tuakae masema mambo kama mwezi sawa. Kumbe kale link ngao tukwa nike gusiga ige Faransa nige Swahili nige Songo sawa. So I hope kwamba tuko pamoja, wale watu ambao hawapati Kifaransa, so najua kwamba tunaenda kushika wote kwa pamoja sawa. Napomaliza kusoma hizi comment zenyu tutakuwa naachilia kwenye mtaingia kwenye ndio kupatia link tuanze moja kwa moja. Wote kupitia hii inaitwa comment zenyu. Kuna mtu anaitwa dada mkubwa na ngoja na wapenda Hot TV ni yule wenye live from Riyadh Saudi. Karibu pamoja vile kawaida la yangu look 3125 pamoja kubarikiwa pia na wasalimia wote and Merry Christmas bilai inshallah. Asante sana. Obe by the way Christmas watu niwaambie, watu msikule maandazi, watu msikule keki, msahau kukurikundu. Msisahau kukurikundu. Kukurikundu endi nyumbani, sisi hatupeleki kwenda home, I'll be here. But Christmas, make sure mmefika. Sawa. Muwate mchezo. Hey. Okay, go through Tinyamari, and I'm watching. Are you still there? Watching my dear? How are you? Go through. Dada mkubwa, umekuja leo tena kukurikundu wa irirevuya. Rikori Ime Gakomotebi cha koba gose wa hebu tuambie ukweli. Agasuthi mari kukurikundu hai na dada mkubwa hai to you, karibu sana. Vena nyagaka Simonjoro mitambo iko sawa sana mtu wangu, inakubalika. Dada mkubwa anambia kwamba salama geti, inafurahi kukuona dada yangu na wote kukurikundu gochande esimirogoro mate naro sabosa na tiga narara na pena Hot TV. Unamaanisha nini? Gochande simirogoro mate. Dada mkubwa sema kwamba kama kawa karibu sana mtu wangu. We love you. Dada neri onsongo mosongo litimbo lya bosongo. Akoten kwamba nonde ime kama kawa wa Response Nairobi Kanairo ogotera kwa morike mto omoyo one obetimwa sauti Moses Tom from Kasarani Nairobi. Tuned in dear wife Catherine Mwendo Kiome. Hayo watindata ningwa ndete. Karibu sana kwenye show. Anaitwa Alinuru Mohamed. Hi, how are you? Speak to Swahili or English. I hope unanigeti sana. Unanigeti Alinuru Mohamed. Alaikum salam. Alinuru Mohamed. Are you getting me, my dear brother? Alinuru Mohamed asema kwamba my love is only my wife with my children. But if so, my wife with another man, I will simply divorce her. Live and direct. Ni kumletea taraka na kumwambia tafadhali zipe shughuli kwenda na kwenda. Patrick Mshiri channel pale YouTube, Patrick Mshiri channel yenyu ndani fans. Karibu sana mtu wangu Patrick. Karibu sana my brother. Sema kwamba hello
to you Kurikuntu Kisi Hot TV and all fans. Mmesalimiwa sana na Patrick Mshiri. Karibu sana mtu wangu, nakwambia kwamba iko sawa mtu wangu, iko sawa. Salamu zako sifikie nani mtu wangu, unawakilisha wapi? Unatokea nani? Mawili, watatu, watano. Merry Christmas pia ipo, Happy New Year iko pale. Pia utuma Christmas yako kwa pale nyumbani, itafika kupitia kwake Kurikuntu. Make sure kwamba ushafika kwenye M-Pesa. Tuache hapo. Anaitwa nani? Patrick Mshiri. Nini Manyuma nini Manyuma zimefanya kurutu si Manyuma my brother Chinyonga wewe usiseme Manyuma bana Juma wewe bana Patrick unaharibu bana vipi unaharibu Patrick Mshiri Masese Tom I have not seen you my Patrick channel yet anamaanisha kama upitie pale usubscribe sana Dennis Ondieki Kurikuntu wacha kuongea kwa sauti asira yangu itapanda wachia hapo na atigere gabu tata na atigere gabu Boniface Moina Sponsor Mr. and Mrs. Kukrushe, a long time brother from another mother. Leo uko fiti sana. Sana mtu wangu. Leo niko kwenye kofia bana. Leo niko kwenye cup. Nina fiti haji mtu wangu. Unaniambia kama niko smart bana. Warembo hai. Kwani mwamuzi niambia kama niko smart warembo bana. Siku hizi anaitwa Masomi Francis Omari from Mombasa. Mombasa mate kose Mombasa. Okay. Omar from Mombasa. Masomi Francis Omar from Mombasa. 20 in a pro. Keeping pamoja sana. Sana mtu wangu. Okay. Hey, I tell you. Tonight, over here, song tonight. But all right, sana. Okay. Right, sana. So today I want us to kushiriki kwenye mchezo wetu wa siku hii leo. Wana mama mnapata Kifaransa. I want to give you the opportunity. By the way, upate mke wako, your husband, your wife, the one who cooks for you. Mwenye anaitwa Pepi, Sweetie, Mami. Yaani umpate tu kwa kanjia na mwanaume mwingine. Hey, anaguza matako. Ati hii matako yako lakini nzuri, hebu nitingize kidogo. Imagine. Amekuambia Sweetie, my husband, wacha nene niende mboga pale nje na kuja nikupikie sapa. Hey. And then utoka tu hivi upatane na yeye. Anaweza kuambia akiswita ati hapana. Tulikuwa tunafanya mchezo. Sasa wewe unaona ati alikuwa ananitaka si tulikuwa tuna joke. Imagine your husband, your wife anaguzagusa matako na wanaume wengine na wampatane na yeye na kuambia walikuwa wanafanya mchezo. Real ni mchezo ama utaasimu tu umwambie Sweetie, sawa ni mchezo So what makes wewe mwanamke uko na bwanako kwa makoro kwa ruhusa suruali pi hey. Dennis Okem kwa Hispania. Asante sana my brother. I see you my brother. Karibu sana. I want to see. Mwone yako ni yapi? What can you tell this young lady? What can you tell this young man? Huyu mwanamke anamcheza ama walikuwa anafanya mchezo? Real. Alikuwa anamcheza ama alikuwa anafanya mchezo? Mimi nishaweka linki pale. Ishawanga saa 5 dakika 14 Afrika Mashariki. Abantu wa Nairobi, watu wa Nairobi tafadhali rudi ushago, mkuje na machi ya chupa, mkuje na tissue, mjue kwamba kule nyumbani tissue ni matawi ama nyansi, ukimaliza tu unafanya nini? Hey. They know. Kukurukutu mambo vipi bana? Wa? Habari ya masiku bro. Salama sana mtu wangu, labda wewe. Ni kutupoa? Yes. Tumepoteleana sana. Ushanitupa mtu wangu, umenitupa ile mbaya. Hey. Ni shughuli mingi tu. Unajua hapa tuko mpakani, shughuli tu mingi.
Naelewa kaka, naelewa. Sasa sinienda kwa mjadala kidogo. Salimia watu, unajua kuna watu wengi sana wamekumisi hapa tangia ile time tulipopatana hapa. So karibu sana kwa show mtu wangu. Karibu sana, salimia watu na ukaribu kwenye mjadala. Karibu sana. Watu wote walivaligireti batebi na salamu kurisi bani, nimewagotea wote wafikisie salamu ya na wewe pia nimekugotea. Nashukuru sana. Sasa acha nienda kwa mjadala. Ono kukurukutunko boli naki. Oli tata. Naki umukagara agenda kuchimateka bwamanya konyora omonto ng'agakumokuna chinyonga amakote ne agosoli babugate. Ingosoli kibabugate bakubugata na chinyonga. Gosoli babwate na ne makori bomirana na mukane. Mukane ni chini ondenga ngaki sweet ne gosoli twabwate akona ngaki Enyegereri. Okay, upande wangu mimi najiongelea kama deno kiukweli nchebuna ncheite kwa kinonyedeke moyani hiyo ni ila hata iweze kuwa hata dakika moja tu. Iweje eti kwamba watu washikane matako, imekuja kujaje? Na kwanza hiyo mazoea imekujaje? Ngaiya mazoea ya chakire tu kwanza abantu bakunga baumerana likoli batake kubwatana chinyonga. Hakuna kitu kama hiyo kukurukuta. Tutara umerana nere kwanza ntaraika nyomba kwanza tumerana nere ratangana kugenda manya guika nyomba ntaraika ororo. Niyo ahinche naramoni anembugata. Igo mosacha menga abantu abaiga mbalenge gosori yarenge mamini. Gosori kikukurukutu hata kama ni wewe. Unajua sisi hapa tunaongea wewe ni mwanaume na mimi pia ni mwanaume. Mchezo gani uliokuwa wamekutana barabara, yani njiani, hiyo mimi ninaweza ita ni kama kichakani. Wamekutana, wameanza kushikana tu. Kushikana hiyo ni mazoea gani mpaka bantu bakuja kubugata na chinyonga? Hakuna kitu kama hiyo. Ante biga. Na monyora teringa tebigo. Era chigotimoka. Omonyora gaga gari kuna. Hakeigo urara ngoke muterimukane changete mukana abigete. Urombe akima inga Gaki Enyegereri. Mote Gaki na yonde Gaki bwate gosori. Gaki Enyegereri tro chima buna chire. Bon na kia kuburi banda bagonche sene gosori. Mosati bwana mete bwana antaini. Bro, hiyo sio mchezo kabisa. Hiyo vituko wanafanya, hiyo ni vitu wanajuana wawili wenyewe. Hiyo sio vitu yetu kwamba ni mchezo. Yaani hapo hakuna cha mchezo hata dakika moja. Tena mwangu igakana. Hivi juzi ndio amemlipia. So mwanga mwakanera bong'ombe, mwanga mwakanera. Bro, hapo mimi najiongelea kama mimi, yani hizo ng'ombe zangu ni heri nirudishiwe tu. Huyu ambaye anamshikashika anayeone tu kwamba anamfaa waendelee kushikana na yeye, mimi nirudishiwe changu nijitoe. Nikanyage kubwa nikienda. Tena ndo react for the last time libagandira ororo. Sentinda rondo utirege studio. Abantu mbaro. Abasubati mbero sabasa chambale. Kusona obisi. Mukago wako koro obisi etoyi obisi yo. Alafu wana we tumusate makonya onya kama kuna wanyango kawato buya. Ke utonete bonyonga. Wana what can you comment about abantu bakunda kubata bate bintu byabande babate mukabo bakana bana mukupango wakando oyererigwe yangenge n'umusate nyene ntwari moyo. Mwazete boli deno. All right. Asante sana. I Moses Tom. Tabango manana. Mjana Gaki ndugu wairirawo. Mbuya tole manana kurukasarani. Happy Christmas. Christmas mbuya tole. Tumejitayarisha na ruete kusigoro. Obe. Aita tonkora. Paona, in fact, yes sir. Tugenderere. Mbuya tole kabisa. Libaganeri yawe naibaganeri Moses kwate kusigoro. Karibu sana Moses tangwa libaga ndo tinga n'umuntu mbogeni kima kabisa utumwanya muleta nkana araria arafu kurororo na to skochi mutu. Karibu sana
Moses iri bogane lyago. Yes. Tom Masese. Kabisa. Nakore libaga endelea soso mchadara Tom. Shabiki mgeni huyu. Karibu sana shabiki mgeni. Karibu sana kwa mchadara. Karibu sana Butambe. Karibu sana kwa mchadara. Njese itere suneka. Ponjari. Okay, so mjadala in fact mjadala mnakuwa yoletire. Ego vibrate bono. Okora resi yago ne bwate ntagete okoriga Masese ntagete osoke na ndoswe. Osoke na ndoswe. Arafu osoke na ndoswe. Laptop ngutumia. Laptop. Oh, okay. Koraiga. Laptop yago chitapu abuchire ibere. Ndete o cross chi tap chonsi pi otigari tap ya StreamYard. Etapu erigata StreamYard yo kanaro gotigari. Echine chonsi pi o cross chirwororo so tenero ranyore korabo igo. Yes. Right away. Right away. Kero wakorigo na bakonyora. Togo tora delay, I think. Abuna kioroje. Kwa mbwatire bono tata. Umetege seguro Fairly clear. Yes. Bono karibu sana. Bono tumanyi nkana aralia gocha. Arafu kuroro tumososo mchada turara manyana tata. Karibu sana. Njeze itombo njari. Suneka. Wano menyete ga Kasarani ngo koleke barua gie serikali kidogo. Yes. Yoko ligaria abana obosia. Exactly. Wana je wana butoko ligereria kabisa. Shabiki mgeni Kiss Hot TV. Karibu sana. I'm very happy about mujadala kwa rendire one again fact. Yes. To be honest or to be sincere, again it happens. Yes. It happens kabisa. Isipokuwa na chini ya maji. Lakini again it's there more so kusiga abu makori gabo jise jamara go bangando chengo chia. Ndo chengo chuko ya maji kun mata chinye ngo chuko liye egesunte keriki abere ga binde bingo apre my friend. Tuanja. Okay, now eventually lakini but unfortunately iskonyore gende grade 100 balega tima tigo senga ukwabera nango karo bono mna wata be mori konyoro boya kani rujuse be mori mori no na mori no ngo bitige ime ngo bitige ime biye ro injake wiya bingo li kasara wano metuno yes sir wano oya monyora omote ngakimo suita ati ego sori tuabwate. So what can you advise this musacho because obanya raidana mote nego sorry musacho wako yani tama itinga kwenye mungina na baikere tanga na igo bangara ko te bangana nego sorry tuabwate tisa chamaro goba saa 12 ka saa 12:30 nga tena soko tena ari chingeni korumambi ogaso no ari gisiko gababara chitesiko lekina gasunte tena soko chigiga wana richiro yatsakire goichoro ichoro ndanyo chingeni kwarorire gintege ndona ateben is kwa 40 days of a thief seriously. And that would not be the first time muna banyorire hiyo ni siku 40 imefika imewapata surely. Na hapa hakuna msamaha my friend. Kabisa, as for me that's my personal opinion. Hiyo ndio naroma tora hapa urabere. But my opinion hakuna msamaha mori kwaona akanire moiso ndengo bitige biyere. Paristiri nabako bakonde taswa way for mate nabako nakore mnakora lakini at the last moment wikaira negocha. It depends mari ya ina kia renge customer go say na kia ceremony o sena kiona how long. Yes. Masese
Yes, sir. Tora react upon Moswati Mbari, no Nasokorega, Sigari Obisi. You see, normally, imagine Moswati, Obato Mosacha, Musata Regasia, Umago Chabisiari, Yago so Musali Makora Maka or Aramakuranga, Montavarata, Rero Smart. Imagine. Kosomosa Muswati, Torara Komosacho Bande. What can you tell these people so that today, Chino Mochitene, Torara can even tell? Okay, hiyo ni mazoea mbaya. Hiyo ni mazoea mbaya. And lack of respect. Lack of respect kabisa. As a responsible married man, you have to respect somebody's wife. Kabisa. Because as the way you expect your wife to be respected too. Even if she's your colleague or is your colleague, ndo bwate limit. Mpaka tuwe na mpaka. Tuwe na mpaka. Yes. Mpaka. Only kind league ntonda tuwe na mpaka. Kwa ufupi. Yeah. Yes. Masisi karibu sana. Na wakile sana kwa raisha vikuru sunekamate. Sunekamata. Yani uwe tete songo ga igoro. No, ntu na otrema. Sikuisi wana mawa otrema ga. Baga na uchimata, uchisunika singa njumata. Rie pare, rine siye kire barara si efrayo fa mata. Daraja mbili mate. Nimeshukuru. Thank you. Next time kogocha kusi next time. Yes. Etera hema. Aribo sasa yari igora aribone sayare mno ikorra. We are there. Nyorengu Kokori kuntu. Nera kona nabakongumera gusayare gingsana stobise iyo. Bokongumera kisiyoti nonde gabu. Amuru sedia esure mwamu esu danisi yoka eretrete Kenya nande gusima ate. Nabokunywa soda mbali lifanto ora bese umwekane. Na chile watamekunywa soda itate ndugu. Waje ni jaribu waje uone nikuje. Waje nikuje uone. Sawa sana sana Masese Tom na appreciate karibu sana. Wewe funga yari kanguna comment ku rugabo. Ngota kande wewe fya comment what Guys, night shift. Okay. Next time we meet. Sana. Thank you very much. Hata kesho bado tuko pamoja. Thank you, tuko pamoja na koko nanda bukwira na pack. Abantu bagozari bakwagyu na bukwira na pack. Sijatoka bado. It's okay, we are there. Yeah. Yes, tete atora kwanekene. Imagine wagosoka piga komera musubati mukago. Akonye kubwatana, akonye kore gosori. Wono tenda bori. Ngai bon ayi musubati. Tando se coffee. Bonyo mirepi. Wakane ruchombe chirure musachonde uruororo o sacrifice musachonde piga agotweruga kabisa anatwerua nche embure como twera akora egasibutuko totally yambe onelie nkendu ti rimur mate paridi kubwa urugo roba ng'ombe tena kirende kombwate mwana obande byangero chigiga mwakanere duse bosoko ando gwakanera wakoroba ng'ombe bwakane usena bomori mwana wateba mwana lyamanya atanitambua iwiritambua mi atanitambua kwa makoro tata wasoko mwana musubati baba mwana wata kuyiga ikenyoro ubato musacha no kunya kora basori ne basacha bane kunya konye mwana why you kunya nyengi bimaino na basacha babane and we take waves to somebody togosoka mama love mama mapendo mama mapenzi ngai na nene kikwaba simi yagireka mama love yeteba ninko igwete akiboirire baba ya network hasa mone network yerense okay boirire network tumatinikie kwangira
Mbwatete. Nonyiwete. Eh. Asindi network ego chanda singing chimbure go twa. Asindi network ego chanda by the way. But toko iwete baba. I hope kilo montombi. Okay, no nti niko iwete lakini iwete na chihe call. So I hope kilo montombi yale. Nchimbu yande. For a long time by that ntora korora la kitu agokekera kweranire gaiga ase studio at least nani twagokire nende mnabagusi yes akine iguobe mbono ngoja kwira nande nomo na iguobe wongurunga yunga ke na kinda na kiyabe tiana room tanda. Okay. Yes, mama marafu ngoira nare mama rafu, she's coming here. Tiana ra room manyago swabu ya neko tachieko. It's okay. Imagine. Yani, let us be very sincere by the way. Onyo mirepi. Okoro ku mama, kwaro ku mukane oyo mukane. Koma kwemuka igoro na tata. Kwemuka up and down, left and right. Koma kurororo. Kuja konyengino musachi wande. Ona akonya kuna turiwo kombrain turiwo kana ngancha ya gaki insike nchemuka nyarebe usoromete ni nyomire insike gaki ona gaki kunya gonkuna na hato gonkune ko musachi ne ndara konya ni kunya gonkune gaki ta gonkune gaki wana ra konya muno gonkune gaki wana ta ko netrera dada mkubwa network yao Gaki togo nkunego gaki waje kuniguza hivyo. Mimi si ni bibi ya wenyewe. Be very strict and very forward. You know, mwanaume, let me tell you one thing. Hakuna kitu mwanaume anaogopa kama mwanamke mwenye ko very strict na ko very courageous na ko very focused. Mtu akikuza unaniguza, mbona unaniguza? Why? Unajua mimi ni mke wa mtu. Mbona unaniguza? Ninke ugo nkunera. Why? Be very serious. Badilisha macho. Mimi mwanaume hakuna siku atarudi kwako kuja kufanya mchezo. Lakini siku moja nipita nikuguse tu hivi. Unacheka. Next time utaongeza. Sasa siku inafuata nikukutoa nguo zote. Gaki nene tiga ngombe igo nchemukaba shwari. Hey. Abasubati. Tena atagora abasubati kwanza. Aya abasubati. Hona keri gwatiga bwogo osemwago. Enchare keriete. Akoro Mary Mweni, hello. Karibu sana mashati net huku inakataa, please jaribu tena. Dada mkubwa animute ya mic. Dada mkubwa sivora. Tiachora baba tiachora mic. Mary Mweni niko ndani ya show kukurikuntu hopo mkopoa hapo studio na mafans wote mahali mlipo tuko poa sana mtu wangu. Mary Mweni nimekumiss, mmekuwa wapi? Simkuje by the way simkaribishe masese kwani Mary mnyinyi bana Mary Bandire njeweka tata Mary tata bandire njeweka karibisha mgeni bana. Dada mkubwa mama Rafu mama Mapendo aya dada mkubwa afungua mic tiachora Sara Mashet unmute come dada mkubwa tiachora timute networking kyakobera abantu banoga mongombe tire tiamba tebekene abasubati mwato musubati limiteri you kendo ke musacha obwete no musubati ore very strict ukotogolera so kabisa uno musacha itako baka ukuneika muburi igwan kuna bano apore ga kina chigweta na kuna uyu oboire tare wokuno ahemuka abane ahemuka monyene wakuna kakiro ndakito gonkune gonko igubobe one next time metena kya kore wakire sab wono musacha ya complain
onyorire mukaye motire kingeno chikogora oyagero tiri mukari kori mabo mena na makori bakola otakire kumukuna kuno kurumega bonyonga akibore buya ngakara nyegereri yango nomusubati no konyegeri na mukomo nyine nariko kwa timusate akine gosori twabwate sincerely yeah ati unafanya mchezo are you joking na musachi wa monyene naye mukomo nyene ngimogo kore gosori kie musachi wo ngwari gochose kenero monyegereri lakini akeba subati kusagana mweti bono bonyonga mokunya bono muherorire na burabu tata mwetonire na burabu baba mwatingire dunia mamora bono makumeti tayari na masomere Mary Mweni anasema kwamba karibu mgeni feel at home sana Mary Mweni sana mashati aki kwa ni nini shida dada mkubwa tichore mike my dear sister kai tichore mike ngora nora monenche kai watu mko na gosori tiganga gosori mubwate abasubati usagano kabwate tori frati usagano kabwate usagano kabwate okabo tuneti kuchimagega Gurugindu. Mama love. Oh. Gurugindu. Baba kwana ngomose masese. Point nere wa kwanire ngiyasa. Point wa kwanire ngiyasa na yango kiri. Kwana. I could like you to stress it. Wa kwanire point ngiyasa na. Watanga omuntu ora ni kare mangana iyo. No oyo nyago kunwa te victim. Yes. No je victim yekere akuniru gusena nyonge ya kiruro ibona wateba. Yes. Yaseka okuno ko encourage genga bune sese mate ko kogere igotame bakekurume kumye kikurumi no nyanya ari kuruma yes ese soma te ko kabisa gocha ke kutama ko kumye kirane nyanya kuruma muntu bina nyanya kumye kimonde senju bwatama ego chakere ekwaye bone kwaye sega yes igona una kwa kwanire point ngia sana umusibaji ogere kwa mukunire iga amago sekaga okatega yani akinga mbono kwandora igomano mata ko nonya ngote birengererie bi yes umanye to ogo saliri moto ogo demonize sure so point number 1 imadengo ngingiria bale point number 1 ne ingaki they are the ones to blame because they encourage the same vice na wako encourage kio soka se ko kanga ai wana kiwani konyangwa kondora kabisa my opinion anyway. My opinion, though. Unless nande huyo ndajina maoni hapa tuko mjadala tu. Wako hapa ndena muswati nara mama mapendo. Nara utara ani mute mama love. Okay, phone siga ke mic ya eteri buya pi. Tiniko ntoriko moigupi. Orori oyo. Enesi miyago masese ya masese iya fonsi ya bigite nturuko moigwa obe masese ndage to sukisi phone arake okay nari bawo koigubuya chiro sukuru arake bwate chire kosi nyinge kenenge to kumoigupi bona tigairorere mwari baga masese beke maki atambe bona irorere gende kigwa kwane kya magega basubati abakoiwe ndona timati am I now audible? Yes, you are okay. Am I audible? Yeah. Oh, it's okay. You are okay. Nindo erani mwe buja sana. Okay. Network ni ya okay. Ya mbuyore masese na kuigura. Mama rafu mwe buja sana. Yes. Okay, Mama love. Okay. Njenga tango batayne kega. Asa nche mbrego tu na ndenda ase mountain. Bono ase tiniko bayunje pinje tiniko babwata kende. Okay, ntima mina bongo so mujadara ti andu mtandao ase tiniko babwata kende pi.
but inche ndina tebe tianara kwaneke mugioka ase omusibati onye konyomire itenenere buogo omanye mbuogore omonto akobwate kaba strict mokani matenchinya mokanya gete nande imoka tueri onye nonye ngundi mwereri abantu baro kwa mweri ngundi ase njo kubwatire ose gendete mwako motene kinya gete na nkorera iga Gaki nchwangu tonto mukwane nkyago nkorera igo so that ekere mate mno kworoba rero mambi murago cyane ndakubwate buyapi turo chikine ndike kugenderera kigukira gusalia enyomo yao bona nchige ndike nekeri mbuyo muntu abe strict aso enyomo yao cause omuntu akochota no mugako gotari ati gwachota n'abantu babere uroche ori gwachota nero kumanyete achote kintu cyago cyakero kugoro kuchakere gecara mbake tuki agakora tororo bona ke muntu mungana era chigunya kukorie na kubwata bwata kwani gene era reterete so sbati totekene twichoke ndutuika umuntu kera cyo gotembera mukani pi engero kinjina tebe yani ko nyagoseka Gaki wangu na Gaki to nguna igo yani surely okay bari omatena bari okoye okwororo bokunge titi ngoro ba muntu munga otarangeka goso tamanyite na kinde ngingo mwororo bere yake tingoro bara okay asento bwata 10% ba okora igo lakini mostly 70% bare strict yake eke no nyingi tingo na para iga no mama rafu arakoega lenda mbwanje ayo bata ya fonti achi ya fonti ni ko nonye agoteba iga arakwega lenda arono wante timo iweti kende mukurungudu mwante agoteba iga mama love musaji arakwega arono wante Gaki matana bwata litanga ni buya bona yekira sinane mugusira bono ngusinyu okay ndete emvure yingusire alone nakire mbuya kari gutuga bwasore I think it will be well and good mama lafu okay Gaki tiatiga onya okay asinde mbure ya cha kutukuru igoro mbaka rene mbure gendete gutwa bono maite aina mipango ya nyasaye ndatebe lakini bono ikurumega ncha kubafuru so manya comment baadaye nengine ndio mtandao okay sawa tia alafu maikwenda naye dada mkubwa unmute dada mkubwa yako sawa mute ametoa poa sana kukurukuntu werire akiwerire baba yanda soma nene muroberi nyuwet mubwatabo muronge onanje kifiangu rende nokorora kwane turarega ni masese Gaki baba nabo ko regere tanga na iga kone nare goteba iga umanyete estwikeire kukurukuntu yani njetindo chi mwana gabu no moke no mwana of 5 years you understand what Banta bakera bara makori gagu mbanjirana kupangusana bonsi bono omwana ning'o gabu omonto okonyora agatenga omokungu one nyare bomupangusire gose omokungu one musacha one oirire yani mokungu nyare oirire omusacha one kwani eki nekeng'werere gekwagura gise abanto aba bere mbanchirana naki tiga tokore iga na muntu tai okubetereria onde naki tokore abanchirana ase eng'encho tari korepiwa kwarenge inche egento nda-advise abakungu na abasacha karatiga omusacha oiga okoruka makori anyoru na mukomonyene Rikori Ime akonya kwabusa mukomonyene chinyonga Gaki Enyegereri akeiko musacha makomonyegereri iga Gaki chingia Gaki mukago etabwati ngaya Gaki ngotebi igo mono nari nagotebi kose mukana akorigereri buna ekebusi
Bono, that's what we are asking. Ai no muswati onyomire obwate funobone kese ke to kwana no musacho yiga mukaya matena ki musuitati tangane paraga yiga ngene ngore chingeni kera litu kono bakomote chika saa 12:30 ga batangane ngore chingeni saa ibona na bago tumba chinyinge bwana unavoirire bakobeka chinyinge musacha mutenga nende kachiwe chingeni rero ya peni musacha omongino chiko chingeni musacha ne wake sabu abana bangire korunya irobi bacheshere tangane ngore credit nchenga kere bochere mubona kibochere turi gocha gusi Christmas Diaga sokali koliga ora monto akari kuna kunu fako nego kuna nari koli fako nego kole goso diri koli ke uri tari mukane changa titari cha mukane osuka wucyango yunga ke Gaki Enyegereri baba mukeira ke makumi onyo mukane mako bastukira ngike mako ngaya Gaki suita ate goso itware bakora no yiga Gaki ntwa minute bone kimusata kubori na ki abantu abakumuchesa gose ba minute Neki montara kune muka gobe chinyonga ngobe ole chire chingienga karanyegereri. Tikoli. Ye? Ono kiri akiteriga. Aya kukurukutu. Noro chabantu abutari ng'andero bari gukunanaga abu bakunana. Abantu abu yani konyosa bakorire bono ngochiesa bari bachiero maete kero mwakorire ngochiesa muri mubwate egemu yuko abusana muchiere nyomba. Bono abutari ng'a bari gupangusana huku kwabo konya bakorire service. So rende iga abugati abu ni ng'oro omobe inche bonsi nababe bare na bonsi nabaya bare bono tindochi mobororo omosacha oywo orana chekina kiaye. Oyi bono mukomokungu oyu yani musacha bwa omokungu oyu nero orare naki akomoira ninka akomoseria agende naki agokora lakini inche kivyangu tamoseri tiga bairane baikaranse amobori ng'a akomoteneni nyomba iga abwo omobekera korwa Magega na korwa Osia ase eng'encho nabwo oranyore ogatagete eyamatenena takari komwa amatenena nabwo oranyore ogatagete eyamaumama takari komwa amotebia mosacha one ntenenie nyasi iga gwakora iga Tiganda akobori. Igo amagoso kwabekeire omosacha konyuma ne utemete okora kene naki okora oyakora bunakora. Yani nateba agenda moikaransi bakwane nabwo oranyore ogatagete eya Magega yani ateneine oebu korwa Magega atebi mosacha oye rende Gaki nonye nkorigie igo nkorigie ntagete kwaronga korwa Magega natenena enyasi nabwaterera enyasi ire gose nabwaterera rigachi yani egere rende isane ki tanye gosoka gochia isiko iga ndoche erabe buya kobua rende goserania onye babiarire abana nonye morabiare omanyete rafu neroro. Bono nari gento gegwaita omosacha oyo omoyo mbwango igakana obong'ombe ochisobo. Ng'ombe tebwati mogoso eng'ombe ero eng'ombe nabo egokora egasi eywo ya okonyuoma lakini rende naseri nabo okonyora ng'a epati yaye nabo yarenge iga akoreta arete onde taiyo ogotenena bono tiga bakwanerane baigwanane ase egento eki amotebia inche ntagete estyle ere iga na iga naenda nonye nsukunywa gesona na ekumba aye gwakora egasi egere ting'enda Rikori Ime maete nabo nonye ninche nabo omotebia naki nintagete bono Rikori mwamboka Rikori mwakorera Rikori mochando toiyo onye ogatagete Rikori Ime ase amasami are rende ase eng'encho oyio mogakonya mwaenda nonye saa 6 ya botuko mwakora moirana rende abwaterera emete bono inche nabo nare goikera abwo onye onde ororora okomenta tiga anga aramenta Gaki aba rende kukurunkuntu kivyangu inche omonyene buna nde iga nimbwate ushuhuda yane nanyorete omogaka one Rikori Ime na omokungu lakini inche namotebetie iga nkarora ng'a atagete kwemincha agende nkamotebia yaye irana timbwati mochando naye ase eng'encho antomete amabere nkagenda nkoiyia amabere nkoirana ngonya noo bare Rikori iga abwo
rindi batinaine bari buya nkamutebi tubasa gwichandira kindi gionsi inchu nyomba tukagenda nyomba namwikaransi timu n'omugakone nkamutebiga kama musacha tindi kuguisaniki by the way mbuya orete omokungu nyomba agaiga mmanye mbabere tore gose kama tingo tontageti ogontebi genda origie omonto omong'ago orete omonto omong'ago agaka amarunsa agantebi gaki nkokora nde ebinto ebi lakini goikera rero iga ntagete gotiga ekiagera nanyorire ng'a n'omokungu mbwate nkamutebi choria egento ekemo mbuya ondetere omokungu kobua gotenena rikori gose kokora ebikori rikori na inche tindi gokoboria goetania iga inche nakorire na ime yane tinkobegetie enkoro yane lakini yaye n'omogakone in fact agachenchia iga ogokwana na okuya ime yane binafsi yani tuliongea na yeye na tachieti kong'oroki mpaka munachete gosira tachieti kong'oroki madarau andosi aye kwamuborete omochano ninki agakorera buya agakweresa totebiango antebeti yani iga agotamania omonto onyora omokwaneire naende onyora omonto oyo bwanchire neba tabwati chibesa akonyora ng'a omonto oyo omwanchire kwarorire nkamutebi rende aye bono ogochora kwago nkoroki oko ase eng'encho unauliza mtu nakupenda na mtu anakupenda hata ingalau huna pesa hata ingalau uko na pesa agantebi bono gaki inche timaeti village ambwate togenda ekanisa ndoche ng'a gochi nyasaye oyo ogosaba gochi ndoche ng'a nobwate akiri kombua bono agantebi yaya inche natigire bono goikera iga nkamutebi bono aya onye gwatigire tong'oroki amada mbuya bono okore kisiri timanya lakini aya kwang'orokiri rero na amabesani but nakwabeire inche buna omokago lakini aya onye gotagete kotwara abakungu abange mbuya ondetere tomenye iga naye nere manye na abakungu turi batato turi bana turi batano gosi ense eye iga noroche nere amarwaire nare ororo okimu nere ororo bono aye oroche orasangereri rende mbagwanchete enchera iga abwo inche mochando kimbwate gocha ase oragantebia timbwati mochando naye inche ningwanchete muna mokane otatiga rende nafutiwa nabo oranyore nimeraniwa ng'amote ikoraniwa nkoiyo naye bwanchete egento eke iga aliamuka akaenda kanisa akaombewa akaambia pasta nilifanya hivi nilimkozea hivi na hivi akaombewa sasa akabadilika omosabati oria ere nakia agotebeti gose naki areacteti up to the moment inche mosubati oria timoboreti kende gotatige nachiete baka mwabo ngakwana omosiko orenge gose nomoka omonyene oyo one omosiko orenge omokungu orenge gotatiga iga abwo nsobo arenge bwoye lakini abwate omosacha one nki are korwa bwoye ochicha ochicha koria omosacha oyo one bwoye ere nyabige naga abwo yani muna okoenda moto nkoba mate iga so akagotebi na sobo niga iga bwone bono bono kera achire sobo iga iga nari agotwara omogaka oyo one okana sobo okabatebi ngaenda mwabo nkaeresa mama mwabo nkamotebi inche timbwati mochando na moisoko ogo konya barenge obosani ekero ntarenge iga iga tiga nchang'a amasikani ase eng'encho tinkomanya ng'a nyuma ataranyuoma mbarenge nere tinkomanya kosi na omoiseke onyomba iga iga bono egento kero ororo tiga bang'a amasikani mama omwabo akamotebi kama gogokora igo mbobe bakabeka amo na tata omwabo bakamotebi tata omwabo agacha agang'eresa agantebi yaya nakwaneire omoiseke oyo namotebiri mbo bagora ki mbo bagokora aywo akaera so aiga rikori iki waspotete bare gokora oratete for short brief kero kwamubwatete ibare gokunana bari kuyutana amauga aya nometa amauga aya amaroro ni nyarocha omosacha one ateneine muna oria ogoitera amache kumbe omonto iga are amauga aywo magokorera egasi korwa Magega kwarorire akakunemi gochi
Kuchia Magega Ime kabisa Magega Ime yani. Barengi direct yani mpaka ngatenna ngatika akamulisiveri agakora. Agakora apikire tomo cheti kumubutolera. Yatimu butoreti by the way. Nilisimama tu akamaliza akasukia rongi yaye iguru ria akabeke sigati ngamuchira ngamutainji toene nyomba. Ngaenda ngamukwanira mwisi kutimo kwanire tikende. Patina imugete mambi yaye nani nachita saba ibuli baye ngabaereza. Alafu numusacha onekera agende kanisa akajia akaereza pastor manyene. Pastor akanangiria agantebia yaye n'omuntu mumanyete Nyasaye. Aye no moteri iga. Tubasa kuira enkoro iguru kora iga. Yes. Yeah. Roda Cordell anasema kwamba yupo Catherine Gasare. Hi. Catherine tato burete. Imagine, iba sacha igwa. Gaki tigamba tebire arimo igwereire. Mokago, mokane agotebiga. Na atire se tukuba kwani. Bona pole. Uri osobo mwakere simi, uchire korara cheki pia box. Wana muno yiga ngikia musiti boy dada mkupa. Ngikia musiti boy. Azitukuba kwani? Nkuba kwani arenge ngo gari gocha every 2 months. Ing'ang'e ni nanga nanda yakumuruka anti ndate. Nyabigena na mwina ni ndoche isinia not far. Moto inko bagabuga uchi matabu kunorio kwa ende saka no are nsaga. Msali esi bakoloka sikuisi akarukwe bench. Yeah. Sabazi bench bekira basate bori nyanderu. Bawe saranza kuruma. Bakamara bako no bara mweta magoro. Nande nkwana ika kukurukunto. Yes. Bakunkumbe iteneneti. Kwana. Yani njengu erorerande bikone keronde nkaga nde nkuirorerande bikone umuntu akobe kuri ikori me bake binagu bya mubwatari bakorire nari bakumange binagu bya mubwatete. Atugaime maurama. Atugaime bake binagu me baka bya monanda baka bazo ako nantorani tigango kani nga kukurukundu mangana nense yiga. Aye. Ebinagu biko monanda nagotebia. Na mukungu oyo igegenda akorigine besa abeke sigati engiya abeke aya kama mafuta maya kwarorire. Musacho eta Gakomotebi na ki musacha. Gaki musacha esigati nja titari ngwari kongorera. Mata basacha tari nganko baramanda basacha muna baba kunywa maru. Yes. Bari kuinyora bakungu asubwe. Onyora ngebesa yayo nyatabuga tikibarua akorere konda ya shilingi 100 yonsi pino igutwikira marume onya gotera gocha kwarorire. Bono keratera gocha omukungu uyu nkiagwenerete gokora. Ngisiga akuriyo omonto obwate shilingi 500 amwere binagu mabu egeranya gusukeria obugima. Abantu abange mono bagotinda yani mbabwate stress yese nyomba. Kosi mbali goisana kibana mbali goisana kibakungu. Aya ne namba 80% lakini 20% ingokora bale. Abungu kwane yanye so muntu uri ubwate kibarua yani kibarua tu agokora gusenku omuntu nando kunywa maru by the way kukurukundu ngese no mugusiore no roche ngaga umuna bale. Abantu abange baumisegete abakungu abange baumisegete chinyomba mbako umuntu akwiru gosoka agore nonye n'urusi. Karawatirira igo. Umonyete taucha kugutamucha saba sacha monye kubekerera amaru. Tiana some comment ngicha so penadi gesura hai niko ndani ya show karibu sana asego Vincent wa obokongo bikone binde. No ayo musubati nche naje muna kukuri kuntu na komere. Ngukure chinyanga nge utago nkaneri nge ogosekera okonya nge bimaino be strict musaze monte bwato very strict but musaze bwato monte forward and very strict no te musaze nga we usijaribu itukwe musaze ara irore lakini ago kune mpaka riatine to just Gaki go nkona Gaki ne Gaki to what do you think next atagokora next atafanya nini? Basubati ni mwafereti. Wacha mchezo. Ngota ikukurukuntu.
Tiada the pastor kama. Watu na pastor kama. Mina. Umusomba. Right. Umusomba. Are you here? Mike ayero, I'm muted your mic. I'm muted your mic. Pastor, what am Mikey? Mike, I'm muted. Pastor. Baba dada mkubwa tokende pastor okoranga tigara arabe kibanchiri buronge. Yes. Yango naro gotebiga. Yes. Pasacha ngotema bara bakungu na onye ninje na teme tu. Mtu anakusimamisha anakuambia anakutaka. Onye tu itenene tiro je takamwanjira. Mpaka oyo magacha kontebi nayo tosinyete kuruse ino moino gao. Nkamuburia asiki akantebi wewe unajisimamia lakini tutakuonea. Tincheti gote kiringa neriga yani nga neribelire arafu nande baadaye agacha kontebi ngotema turi torrenga ngwatwarire umusacha ubande. Okay. Ringa neriga kera narire tase omugaka ona akantebi otiga ngende nkwane na tata omwabo. Akagenda agakwana na tata omwabo nande akanyora njira akantebi the same point. Watosinyire. So iko nga ngochi bare n'abasacha b'ebinyoro ngochi bare baragamba nga nyarebe nigare igo mukungu nyarebe nigare gakwarore. Yes. Iko gwetenera n'okuya tigamba tari nga ogwetenera n'okuya mwa kisi hot TV bari bagotegerera. Itenenera ngomba ko mweri mpaka keriga ko bageko bagochi moino kosi kubekwa makori meteri biye kore n'omugaka ogo. Arafu mukungu inere uyu musacha yanyorete muna nakora goteba tiga baikaranse inse by the way bakwane. Amang'ana ayuereka asing'encho n'omusacha oyo naye tigare itinga onya gotwara onde. Asing'encho nabo okonyora ng'a Nyasaye nere gatagete komworokia ng'a mukago rigereria mukago muna agokora asing'encho naye ngokorera ore baka abanyene. Nere are echungusa arore ng'a nabwate mukanyarebe nabwate moiseke obande. Amanya kumanya ng'a yagotenena gochi. Masese to mutare korakwana. Masese. Kara respona ngama swete muna kwanire ka kwa igure ngama Rikori kabisa musacha akuna meti aka Musibadi yoidato dada mkubwa orure facts. Na mategerere bya sana ngokiri. Yes. Igento yoka number 1 point number 1 mpaka na noti. Forgiveness. Norite genda ko retu muga ko eria manyorite red handed. Akamwabira. No maite nga intenir ekorkutenir. Akamwabira atakore atamugeti atuende yonse pia akamwabira. Yes. That's point number 1. Imaite that is psychological torture. That abasubati nabake sana in fact 1% inda gotebi. Ora konyore you are a family man ama family man. Aba kungu nabake sana ora nyore njina gotebi bara kore indeki oy mama dada mkubwa yakore. Akwabira konyore dana akwabire 1%. Igobona ntokia gentango kiriga abo okwabira kugotangani abuna amubwesete. Egiakabere natebanga obarebi urende nakwana mangano obarebi. Of course it's true. Alcoholism maana yero na inachangia. Ngochangira sana kanyoro mundu gusime biochire kabaru abuna teba okorire gonyore gento kidogo sonyore 200 liba ko ire nyomba none 100 nera siekere 100 ire ndo muinoga obwato siekere jonsi uchiga lyo magana nyomba bo sata maiti none kibriti echumbinga yeko. By the end of the day kwanyora yabere temptation yeso murugyo yoye natagete maybe because kogora usama kutechinyeni no mogaga na chiete ke barua mambi omanyire wocha tabwete none shiringi mozi waje ate mbiko chimata buri koli liga iga au mere makoli Rikori Ime Makori amatebi bwata shiringi 200 ejiga ndo gole makutaga tokonyora temptation sio ile box. Yeah. Sure.
Afadhali toba kwa na maana bin fact achaturalia sana uko ni Roma maana bin. Yes. Alafu naende ikianzi nyamono yoka ne kio titi for that. Ngakuwa na no titi for that ya mna wangu ya soka. Kulipishana. Unless na pasta nera jangie ga una pasta ini mo mangete mateyo nera kwa ne. Okay, pasta kama ante kitachi go chaga iga montu ko sauce mugirangu mate. Uino masani wana sana. Uino masani wana sana. Alright. Ngoja. Sefon chiri au niko ndani ya show, karibu sana. Sefa tenga umukungu no umusacha tige besike amaskani nama ya asenyomo. Tata. Respect is paramount. Pena dige sura. I'm so happy. Hii show inashika hapa. Marekani mbaya sana. This is so nice guys. Keep it up. Asante sana. Karibu sana Pena dige sura. Asiago Vincent. Mbona huyo mama anadharau wenye wanaonja divai. Na jao ndio wako sawa. Okay. Ni maoni, kila mtu anaruhusiwa kuchangia. Imagine. I don't know kila basabate lenga kimwebacha. Nyaps. Yaro kimwebachera. Kila mweto wana vikari asemore go chiga ekiababa kariviva muregete get through. Kila bimuregete basubati. Wana amuri kukobugi. Habona babu yonde. Baba mama rafu sara masheti bagonti unajua network atukupati bana yani by the way kwegure abantu mbare if you are a man na mukago akogenda sobo kwenye sobo teri atambe my friend mutabi ki say nogochi woke kema ambisa 12 pia box say no wekiro saa 4 karusa ino saa 8 pia box saa 12 wekirega irana bwo ma bono igo ochire mali akakara ko igoro chibuku oro sana ime Kenya nyuma Kenya nyuma kabisa Kenya nyuma chibuku ko igoro Kenya nyuma na nembo anga mosale tengana chiko kwani what is the reason ni tiambori nkie ko igoro mosacha mokago every 2 months in sobo seki every 2 months in sobo. Why? No. Whatever. I'm sweetheart. After 1 year, kama 2 years kene kebeti kenda seino. Akobangu buya kuruga abutari mocha mwakira. Instead yoko genda bakire simi batumene gente simi bantu barage. Lakini nako eno kirali tuko seito. 2 months seito. My friend omo akoiburiro abana bagocha. Bobote mengoro ya bana ba Sudanese bunanchiga uchikuburi bonaga abuyunga inera ruete dada mkubwa kwera ni kwana bonoga na kwana ngo na mwasesega kwana ngo baba dada mkubwa. All right. Yes, rero dada mkubwa ga hata bagete underground. Underwent. Musache como sacha boli. O musache como sacha boli. O find your wife. Musache como sacha. O find your wife. No musache onde. Kakonde como mata kurskuni magega. Ngaka kumanya emerete buya. So, na sometimes nokabwate problem. Guchure kwari koga na suya wife nga Magega igambu yole. Musibota achikota mukwe mingi yole. Achikota mukwimita. Achikota magasoka guchya. Achikota makosoka. Achikobeka nganene aveka kande irana. Aliterengese aligereri. Nuore yebo ekerwo igoro obegeta magore mesa igoro esimyo komate tibyo rigereti remote ngo bakere. Turiko motenga mo sweetheart. Gabu akukwabeire. Gachiso ikavu kufanya ngo bwasokire buya. Nene lako igubuya. Pono oya soka ocho isiko basaterwa motenga kemuntu. Baba kemuntu. Pono ngo botato tune tiobuya ay. Pono se kuruga abu nene go se ago se epox aso yo komotogi.
Bono de remote koboko esimi koboko TV origete amagore kero igoro tori ko recognize you are not recognize you are not recognizing your wife. Yeah. Let's be sincere. Kai. Tiye go sorry. Mete tuba kumeti. Basubati. Mukagena wavodeira tata. Innocent bwangi. Noinde kora oiga dupai egentonche ngotebya basacha. Ege nonje ngotebya basacha. Wanyome omuntu wanchite. Then penda mwili wako kozi. Kama unajipenda Makori ime no. Mokungu kogenda sobo oniri ekero eki function. Kerenga ki? Seino. Masu hakintenga nisito njo kwani mama. Mete nyebere? Ntenga nisito njo kwani mama. Ma bono. Bono buno oyiga ntenga njo kwani mama. You will not know. Tokumanya ma akavunya Rikori Ime. Akwena na Kenya nyuma. Akune me kucheme so sine ime kucheme nyaroviro. No ire tege sinti goro yo nokor mega konya usukuma akonya gosoma. Konya usukume gwiri baro. Konya usukume gwiri baro. Ye? Agosukume gwiri baro. Haibuno musacha ko musacha vori. Baba. Vono ga ni kuneni ningo. Ngo to complain. Ni sere ningo. What can you advise this man? Umete tindo kwana too much. Umeteka kona tingi ase show. Tingi weti buye igo ngo kona go mubiro to kona go tabereri. Twaza to kwana ke igo to kona konara tuira ne nomo to tware chinguru and then tumako so show. Show to waka 3 hours. Kwani konini? Live talk. Music etayo. Tekobika keni sisi ndio tunaongea. It is we tunaongea. Kai. Dada mkubwa. Dada mkubwa. Yeah. Abasubati tata. You need to change. Abasubati change. Ma bono. Na hanta na tasaba sacha. Bona aye no bwata mokago. Pwede obwata mokago. Mokago bone kwa mukane. Ngombe kena mache babu. Aye mukane. Nkwa mukane. Nkwa ndosiri mukane. Yeah. Kwa makurororo. Tiati ngumana Fred agachiwo. Fred. Uyore tata. Beyond. Ayosirete. Jenode na yosirete. Tata iko. Esureye mwamu Sudanise yanya kuburaga. Ya ndiyo ngoji ko ligere Nanyora moyo life. Wano gosio meri wati gakwagenda wati tigatogoswa. Ndebya ngona kimwendera lakini no mchadra tinda nyugwata nje kimwari kantali ko igutata. Umbiatre na uratebe karatu kwani angoma ko mchadra tata Fred. Jembe yande. Yes. Ngokwani abakareka ngibwete neshera babwate. Nanja bono ndaire ngokwani jila viki jiane Jonzi akina nabo dokorara una kiko se Moses Storm. Yandera. Ngokwani na Molini bono wase nkwamboka ni kama hiyo. Alafu mayo my wife wale Nairobi. Alafu mayo kwani my daughter wado no nkara manya ukwana byara gina agakwani no kakaraire.
Anyway, naboigo. Tanga imwasira ko Tugenderere kana som chadara tata. mjadala bono njena nyo no na sindi kwa soma ama. Kika na mwali. Tiangwera puleteri yangu. Karibu sana. Mutadoro kwana iga my brother. Umusacha yomo lero. Mukaye amotena ki chabire saa 12. Omotebi na ki mukane. Musacha. Utabari yangande chirongore chingeni. Wana maragoba ekiriko kiyaba raisi. Chingeni chiko kiyaba ekiriko ba raisi chingeni chinyinga chiko tutengana chikogora. Motere Nomong'Ina kugwanza tukora chingeni toragere sapa usegena njiri moto bochando. Ochekire chideka cheteranga ikomiga. Nikiote ryogi rikosa kuruga buga. Nimbo boli tikanda boli kolera. Sawa, bugo yange kode gote interruption iga. Ya toire interruption Teta chenchakerimo na whatever sere show batara bwata konyora what is going on. I'll let you know nkitware gukwanira. Ande Fred dekere watire show mba korabaza kuwakire siminga abantu twakorere kisi hot but I know. Wacha kwanza tunakora kutragamba. Okay. Charagre chinsa isano nemo. Chiteki 11 chinsa chabono mwambi chiteki 20 mwaka wa 12 mutinyi 12 mwaka wa 2020 imeyesho nchengo rwanga kukuri kuntu wose kurutu wose kuntu wose sorry Sudani te Black Stamani no trena ba Moses na Fredi ndada mukupwa keno monto bari sikunyuma gesona moyino no bari ndani ya show o trena baravuga iga Fredi simi yago traftora ko wakane fagini I will find you my friend. You know, Meto very sincere and very honest. I'm waiting for you, my brother, so as to give the direction. Before we want. One more mwagosiri mokonya kubo prem ngabasate nababaleigo asate abaweke ine hona inuweka mwachi kwegwa vonyonga tata mwachi kwegwa vonyonga wa right aitata ndu yeah. Precho ngangeire na sinyira senkwe bisa. Taba subati. Yabana bachiwet. Nanena abavore tige igaga. What is the importance? Musubati imagine mwasese. Ubeka kasigati kayembuya, ubeka kayanga kayembuya ntorakana. Mwakubeka kande kurume, kariaga ke kama wechore map. Hono kanale te mapu bogeka munagachiete gasoime kagasoka gakarimera. Ngabona naye ngote bone nganje nje nkoro kasama leta bochere nje makoyonde. Imagine. What is okay? Provocation. Yeah? Provocation. Okay. Wano. Bune nje mno musaja wano. Yes. Mokana manyo soka na skati ina wata baka mini skati kale futi moja bano na kabaga tambe aka skati futi moja kabwate mabu yali futivali mabu yali futivali muna futivali tete yonsi pi yogo tigo jakere no trifuti baka sau trifuti kana ndeteiga
Wone lya so kuru nyomba inje bono muno manyene. Na kitingo ga kino nyege kali osina kiga katingo matenga ya bende habuya ya chenjia. Chenjia ke ngina oyonde. Ngina makori. Ngina makori chenjia yiwu chinjira ga habuya ya jebekere nyomba magesi inde ga so ko nga appetite lakini ta kunyere isiko. Bono lakini ngurungundu data. Mbwanja ga kya ndege na mambo ya liputi bali ke bantu bonse bali ligire tukuru no liputi baka so. Ngago chikotono ni noka. Aho chikotono na nje kindo. Tenareta Fred. Na njo manyeno hotel kindo. Hey. Gake basubati. Moro nirende customer ngichikori. Fred yani miuti. Fred igore Mike Fred. Igore Mike. Na dada mkubwa. Igore Mike gabo, igore Mike. Fungua Mike. Fred igore Mike tata. Bado ne kori ore. Dada mkubwa igorange Mike. Iyo. Dada mkubwa. Yeah? Obe. Dada mkubwa. Freddy Mike. Freddy. Mike. Yoranga Mike Freddy akwamete. Freddy gona ndo akirwe sim. Wao chiba moranga oswira hata bamuita chisim. Tata. Wa. Anyway. Dada mkubwa na wale. Naira nirendai. Safi. Okay, naona manyanga. Wana karibu nare kwa teba iga. Bono. Omusacha ebu Nomong'Ina asoka ochukwa ching'eni. Chideka chiare 10. Musacha natena kit. Tengane mwatangore credit eduka. Egere ngamena bochere bana babona ki. Kimutari gochera sukuku tochekori sukuku nga turarasherekea no mwaka omunyi. So kagosoka yo ikari kori. Ke uchugusomere ke otari MOKANE. Yangeri nekiyavuka na ya MOKANE iga. Mukayo yo ara kunya kumusacha na kunya kumungusa kunya kumubwata bonyonga kuruma kunya kumukuna kai otigiranye biko musacha kumutenga ke bochaberi Gaki Enyegereri Magega oro Enyegereri bonyonga musacha makuminga kai egekone MOKANE ngikia murire mumakuru batenga kai ngike mogokora ngaya ya Gaki narora ndara kora kieke ngana gosori twabwate minute egosori ga kubota chinyonga gakonya komonyegereri iki musacha yakubori mukungu igo ya komuchesa gosene gosori barenge karibu sana Bwana wenda como te iwo no aende bo musacha ibwana. Ingwate Freddy igwasoka gukwana rero gose kwana ngamoni yago oyu asa maoni anenja senje bono yes njara gento ke ryoka lyalyo nyore ngabekire ryogo lyali njenyore MOKANE kagokora igo twakorania na chiabo muyanaki njeto gukorana ngikeragere mukago agokuna kuno Rikori Ime akonyegera musate bande chinyonga igaye no tere como te Enyegereri mbora bono njengo mote agendo yo nyore karo jo inero isaine nyonje tingi saini no karatiga before tara complain na ki Enyegereri mungao omotebe agendo aye nombaga bungu moriko kanesiro como tengo musuita ati mbuyore rero nkumbora moriko organize by then mbona ero le fast trade nyomba bunande na kia ta to moriko organize ngani naki na ero le fast trade nyomba nela mama watoto nande naki nandara base kwenda isiko chiko Enyegereri muntu monga bura kimore nyomba nyore bana mbaiyo
abwente koba yani obaigwa sibete noereso yoka egemo gochaka from nowhere igona kiota mosigeti alafu manya koibunga nande ngana kare koyererie bandere nande ya bwana Fred no nyomete ngeni nyomete by the igoye uire wanza na no gosibere sona gotabeke changa chinga mwaza kerege mwanonsi gosuno gote umuntu amangana kwarara amagombi noboko naria kwigubuya so which is which noroje game yo gochakira no kitchen gochakira no bathroom terasi momogombi ng'amang'ana nini temo mokora jokes kidogo temoko catch up feelings nera catch up feelings game will start telingora kwenda omogombi oramogombi onyore tara catch up feelings noje lilingonya nebyomba gosibikwara hakuna kanyonga kwa mwaka na kio Nomong'ina nyore nkorugare nini kwa at least nero kimore nere telinga kimore nere nyomba telinga ago dress chunga bona nga bisete abe kole aleta maskanios kimore mweka inubabere anyore bana maybe mbarakina nabake tali bwana tigo dress mono lakini wono mae konyora ng'ana nde binte ibia ng'ana nde ng'ana kara kari konyegereria enyonga yaye ibia ya bwana osaje tiga mutomeso iyo muswati na bwata makosa abo na kiara gotenga ne gosori sora vamos tena ki usuita de ki 2 minutes que no tore okore gosori twabwate 2 minutes nande musacha komune ki kuchabe saa 12:30 botambe mungino ya osoka ngane chike nako chiro saa 12 botambe na yako chosoka bono nikyo montara ja ko tenga ne ko na venga naki ona kinda weke exam ki by the gasoli ne Magega na kinda ke weka na venga bona ki Kiangire go exam kyo gasoli ne Magega no bwa of course ya gasoli ne Magega ne bana bararire bono na venga achake ng'ana ki aige simasa akubucha mache no akonya gotumia omwana ocho makonya no akonya gotumia omwana maiko tenga ne gosori umaita akora mipia stuke abwato ko mwana uri abwege simaini kai wato je gosori yaretira amariga ona asinare gosori boundaries asinare amaskani abwenete commenting boundaries yes telinga e gosori ngakira asene e gosori nande ngento ngena kinga muka abandi gosena kire ndigen senero mubayeno yokoba use muka abandi nesumu kitu kama hiyo tobwe ndiko na gocheza na muka abandi by the kero ayo musacho nyomete no mukungo nyomiru tobwe na itunya gocheza na muka abandi of course yaba sacha ngo batoji fees is better odil no mukungo utanyomiru lakini odil na muka abandi abuna life ya obocheza nero by then is better odil no mukungo utanyomiru no nyoru nere kana ki monyomera ni nagochi nyore ko kore kebe boko nyara bakungu babe lakini ngamuka abandi gonya gotengera Rikori Ime ko butorure gende kikiao basubati mbare muna dada mkubwa tena ki masubati ama akaruboye agacha sa dada mkubwa sanyomire kumbe musiko igabu no sobo umuka musacho nera bote ari girlfriend nando bomere Rikori bakare gosome misa sukunyuma Kenya nyuma abasubati aba bazinga se ituto taraje kwa ni mama ibine bochi kora akora what can you do basubati tabanga matonga makoro obe ngurungundu ege ntomanyete kerakio ere bakoro kanga matonga makoro ege ntomanyete matonga makoro tanya kuebwa ege ntomanyete ne ba enkwa bwate yo
ondeta yota tuarte girlfriend bwe kenyoro. Ose kazi ni ya. No. No. Karongo to chiesa tiban. No. What I'm telling you, tayari kero moto. Sam, of course, Sam. Gose? The first Gose people, nkwa, the person, wale wasomea mambo beke nyoro mbato beke beke nyoro. I was one in na otra kia baisa ya. Fana beke nyoro ase tori yangu kurusikali atambe. Osora mniki wota mnere wote. Nabo konyora nabo nani? E girlfriend maybe nere kwa bwate ngwa fauru konye nyoma. Goso kanyora. Oma eto muntu nare mogodeti nere for long imoko nyoma. Omuntu ikachira nyomiru kikuwa nyomir. Nothing cut off communication by the Jetindo ji kende ngamura nya tenga nya konyora matongo makuru. Omuntu jiro nyore live ya na kwa nyore live yao. Injo nya katenga nya konyora matongo makuru. But it happens. Jetindo ji awento nya konyora matongo makuru kende nge ya konyora. Koze kine kendo kira base koko cost nje ngama ide ndo kira ko cost. Of course yonde muntu tayore genuine on 100%. But chicken to gira kinkorum yane ngo teba maoni yane. Eto tu are girlfriend. Otanyo miru. Lakini tao tu ara mukaba ande. Na ndike tenga na matongo makoro ngonyora. Obo chiko inyoraga abu manye komera makonde ngebinto bitokora news korua saba ruya. Karabo lingo dada mkubwa. Dada mkubwa ngaya. Yuga no ale on. Dada mkubwa uko inyora matonga makoro. Oyo koranga network ya mwangire. Network rana kikarinze. Actually nje telingangu echoche. Edemu nena dated for almost 7 years. Edemu by there, I expected imo nyomera kitinje tiko monyoma. Edemu yunga acha inje natanganite ko nyoma by there. Lakini that first marriage teje tiko work. Edemu nana ndenga I was maybe the light. Inje kwa wende ko nyoma. Moyo nganyato iyo. Gacha finally tinje tiko komeka. Edemu ye gacheka ikanyomwe kare ya college. Na inje ngo asol. Nkena atanganite by the na inge mutu ya na atanganite ko college kare ya school. Bono tinje komeka. Cause ji expectation yange ko nganyora dinko nyara koga. Kuganya nka galiyo muntu maybe do kumufunere. Edemu inko momera mpaka saizi. Inkote ya mariko mnyoli but inje tindiko teki seriously cause na nyomiru. Je biashara mbio turange yako tuara nere saizi. No communication na motebeti no. Cause my wife wanyole namba yao simiane ime. Aja ke ko chunguza. Na bako nyora kwara bokiro mote omote. Cause instant anyore toko chat naye. Na beko lete shida. Wono kama te no etia to baba amate. Alisura umirane tuakuana ni lakini ngantu ale communication ya watu nya tukakora na iko baite. Cause na urite ndanya kwenyora matonga makora itote. Tukakora na iko kamuye baigo. Of course na ale married na bwato mwana na inje ninde married. Bona hakuna acho nyora matonga. Tunya kwenyora ngana wate girlfriend ngakangire buya ngonyomiru. Nganko moinyora nini? Inyora mokao bwana. Okay. Dada mkubwa yeye mbori hili swali. Dada mkubwa. Yes. Okora inyora matonga makoro. Ituko ndiyo. Exactly tuko ndiyo. Nkiyoko inyora gokorera binine bintu byobwana byarenge bona mwachire kwabera umuntu amonene bona nkiyoko inyora gushiga. Ona aba kungwa abaji banda so abaji kunyora matongo makoro nini. Na kiora abachachi. Abanga botwereire obo. Nchetoa kogenda sinopi.
Omaete ae kurukuntu of course inje ninyo metra kiri ntomete na mukungu amo omaete kikazi etobegete ara lakini ngomera na tole maybe after 1 week after 2 weeks tingo jaga madenga karua bwe kazi njitomenya go sendu antike kazi ngenda menyali igontora rosikende kabisa bono maete no kuaminiana na tingo mokani kwenda soko of course ngonte byana ki na pangire sabali kwenda ne chikoro mongino minto ingoruse itongo etande ka gwetande se inondole na kio mojiole na kie binto bigendrete na mote is okay onyole de kata ite my support moment no eri bono boli bober na mote of course ni mbwata tiango to nya timbwati igo bono to goja go kani mukunga ngatiga kwenda se ino Liswali mbwata se Fred Liswali ngoli ganeli boli gwata banga basacha batige kuenda mukabande Gaki Fred ngoli umukungu oyo no mwana umukungu oyo nekingwerere umeto omonto okorenda omonto gwanisi omonto aikire 18 years gukirogoro oino omonto bwenete gwegambera oino omonto bwata obongo bwaye oino omonto bwenete gokora ebinto bia bono umukungu oyo no mwana ogochiesera na omosacha obande ngesi nere na omonto omonene na ebinto ebi iga abanchirana by the way naki bono okokebekaga kembekera ngoro ngenke according na inje nje bono Fred ngokwana telinga ando mu 100%. Exactly. Nje tingo date mukabande ngako manya mukabande twakoranire kozi asta yoko moira na ando manyekane na bora urangentu baithe na omusajo lyako ko target yako kole gosago jiere western ya bwasa ndabu gendikia okemera makonde bono njore retera ibunye nko boliga omata bakugwa baiga nakie kito gutwarire emitwe emenene naki ng'enche bono ni ng'asako yoruti goitu no musacha goitu advice kiora omukungu ase ng'enche omukungu oyo iga niganchirana no musacha oyo nero kwanza omukungu akarengereri 10 omusacha orengereri 2 oso musacha omukungu nero bwenete korenge naki oyo musacha obande na inche bono iga nomukoma nyene nimbwenete gokora 1 2 3 so abakungu bono kero bakwigurigana eriga ng'abasacha ngoitu bare abasacha ngokora boreki abagweyaka egekuba ng'a ning'enda inche tingokorerwa kende kwarorire yagerire abakungu abange ababwate abasacha ababwate baka abana abake yani bagokora ebituruturu amakori aywo kurukuntu amayo advice kiora abang'ere Gaki Fred nje bono ng'anda kwana of course maybe advice yane monta yoranye take for long yani for garant bien tonda tebe onyore omukungu onyumiru Gaki gasike marriage no bible ne kan tonyore bible yoka gekanete ntumbara binadamu tokwenda against ne bible mukungu tabwene tikwenda isiko yenyoma boni gento kero omukungu ekeraro rumusacho ya amagoso maybe onyo atakali komu digate omukungu maite nero bwente kwa gacho muji nero bwente kolendo musacho nero noche lafu iria koira isiko abwenete korokio musacho enyo musacho egakari komogosera musacho maite akong'ea nki njengo gosera omukungu lafu iria koira isiko atiganyerete nyomba nye maintain niati na eng'enga kieri ng'wesibi buya waende date lakini ekerare no musacho etataiti no gwesibi weekend naria gwesibi buya ng'ane kanisa kwenda waende date lakini riria omusacho arure gasi tataiti gwesibi aro omuchafu ange osena kino omusacha agoboeka tiga amaintain abe clean na handle omusacha oye buya nyomba ng'a the more akomuhandle buya omusacha itagotwara mentality erembe yokwenda isiko bono omukungu nero bwati liswali linde okonyora omusacha oyo iga nabwate akabarua arende akabarua akagekonda noroche naye omonto orosi gose nsiringi 300 gose emuchengo ogenda na abasani baye gose na hoteli oragera chiere oira na nyomba gose banywera amaru aya omukungu oyo okoboria ekibiriti gose esabuni gose nonya na amaguta ya okubeka nonya na orwesi
pesa mtebinjio, lakini every day anatengeneza 300. Aya, umukungu huyo ochire gochia onyorire fureti nabwate siringi 1500 mutebiri genda ugurira abana kende gose tonda kwarorire. Umusacha oyo iga umukungu oyo nasoka muchando kiure gatiga. Hakuna njengo bremu umusacha. Kabisa. Hata anonya ninja bayo. Umusacha kwa bremu. Kosio karuru musacha nebo kokoro 100. You have to provide 100 yeyo maite to bwene tikoli ogwende koli no even 20%. Let us say 20%. 80% nyeire nyomba. Chue 100 ito kunyara ko invest. Just inyo kunya ogwe sustain. Omae konyorere njira. Telling oro 100 per day. Ayumo ko endo oende naba, of course inkonyo toramaru oende naba saja bande club Ojiperere Jones wekewa kwani we ni nani ba the following day nande goimokere wasol tokwati no ebob tomaiti nkyochikori nyomba tomaiti omwana orio onyorete you are real blood tomaiti nkyakori abo mokungu naenda isipo musachi nero gwente kubekunza kuigoko. Aya, liswali linde. Kwanyora umusacha obwate none ebiasara ebiaiga. Umusacha oyo oimoka noe saa 9 ya butuku rinde kwenda kuigura ebiasara osieka saa 6 saa 6 asieka nechibesa akobara mpaka saa 8 gose saa 7 urara 1 hour oimoka saa 9 every day. Aya mukungu otari goikera gento ekio ng'aki orakebeke ring'ana eriga naki oraribeke. Of course no president no abantu ali bakorosia mali bakorosia billions of money per day babwenete kurara for 6 hours togonte ng'urare saa 8 imoke saa 9 tokurara for 1 hour kwani chindego tete kogora kwani wengi tena wengi nikwambia. Hapana nje itindara bwana no my boss bwana ko kwanza akorwe kazi mapema. Hegere uchikile bintu. Okorara goika. Bono no mwana onako manye tata. Tigango mosa sera react. Mosa stop react yango ga bo 70 mita bana bara kwane react yango. Aye monene mkurungundu. Omwana oyo minto dada mukubwa. Tagete gosoka mutegerere manye koirana. Dada mukubwa. Watebire obodi swali ya kugawa responsibility majukumu. Ndio majukumu. Akonyora bono in fact it's very rare. Una Freddy atebire again the kids very rare. It's 1% because to kobeka amangana gose no korigimo no mutu a family ya mai gocha maiga. Kabisa I can concur with I agree with Freddy. Na chebe no nyino uhuru ore president obate a lot of responsibility mo dieto motuga. Na about the time you have to get time for your family. That's man about time for his family. Because again, it's in fact it is provided even in the Bible. No nyanking ceremony uri obwata bakungu bali libusaba na bande 700 na bande 300. He had time for his wives and concubines. Freddy. By then fast nere goteba. Siji quote Christian siji ni mhubiri. Excretions. Kitu kama ya mhubiri. Mhubiri si 9 sijini 9 to what 9 to 12 hapo sini verse 7 9 to 12 kitu kama hiyo inasema no bwenete omukungu olio wanjete mukao omwimoki mwesi bibuya address buya mogende outingi muragire monyu lakini mu affect echilandi jirani tu affect echilandi ebintu okona mukao tu affect echilani yao bono to gotenga ngobwate time chinyinge ne biashara byao otigete familia yao behind kabisa aite kunya ngokoligerende the family is the first lazima family onye
cause nwe baibe ingo tebere chifasi inde of course inje tima itifasi mono no mosacho ole famu gamberete familia ene robwente kwe wo buongozi se kanisa telio lio tabu ati family telio lio orengreti biashara 24/7 omosacho gamberete familia ye kwanza ere famu ine robwente kwe buongozi kanisa ona ni ngora ogocha tenga ankoli ginde oli mpaka wake saa mpaka saa 8 nini watirira gabo darada Sponives Yes. Poni wairire Wairire buya. ande bwakire Ebokiyete bwana. karibu sana nakwereri bagasogeria abantu makwa na somchadara Abakwani mwensi pima sese Tom, Freddy, Kukuruntu, dada mkubwa, Mama Love na wale wengine wako comment section. Habari zenu? Salama sana. Salamu. Buya mono Gaki. karibu sana asomchadara nkete kwanyu bwatire na community nakuritege sana chagwendo Tindanyo bwata Gaki mura kwane babere iga osoyo omo makubwatira. Tiango mama Love react bwatire kuro Mama Love wangu wano gete twakubwatire no tuigwete karibu sana siniko igwete karibu sana libaganeri yao Mama Love okay Apostle tara kwana nga mosubati na rega iga oso kanga nchigene chukogoro musacho yo amotete lakini ogenda rikore chukogoro bituruturu musacho amonyaraga kona kukwatu musacho rikori amubwati tikimo kabisa amubwati takona ko nganyegereri enyonga kone ko mwabusa musacho yote bukanga ke Nomong'Ina ngikiwa kare koranga ya Gaki aya Gaki egosere twarenge lakini musacha kubori ne abantu ne gosere barenge gose barenge mamini karibu sana ndo Gosoli kie. Gosoli nganyegereri enyonga. Egosere ne mama riga. Kai. Chache kareta masirias bwana. Okay, omete ekarole senyuomo. Igentekie bono kere somonto yomo. Ilikuwa mwete nga chiombe chiche se inogende mwabo chiombe. Egwa chiete commit yourself because eng'ombe likero yagore tu gali yale korwa mabere etari koa chirani mabere ng'ombe elinko injale koenda etebi chirani amang'anayo so oseji atebi chirani ng'ankame arafu atebe ne gosori vale so chigosori echo eyuero yayo so gosori njale ngabu ebintu serious byale neligwa ika ko binyora bono byarugiru bibe serious actually this thing imeenda yani sahi ni kama nere bonere trending konyora umusacha gochire isiko gosoma kungu ochire isiko sana bakungwe bakwenda isiko n'abasacha ngochi bali bachangira rende mukungu kwenda isiko because yo mukungu mwete uchungu wa mwana ujuaye ni mzazi mukungu akoranga Gaki umusacha mbugatere okonyora chibesa maru okonyora chibesa agotiringa gose umusacha nera agende mupango aka mono n'umukungu akoranga ali baka abana bana barachandike Gaki tigandi sikio bogi ona achikori sikio nyori anyway chege ndonda tebi musacha oyu era tiganche raneng'anya na ikakorise ligwa kini rende genteki getaera genteki ndokini nebyo ito birabutoke
ogwakanera abantu bacha gwenchoi nkio tagosekera mukago nkiateko konyegereri nyomba aenki uriete lakini nyuma utarate decision karo kwanyorira mang'ana buna ayu karebori naki omuchando ninche goseniere wetu omuchando nabora abe naye nabora nyore gente giskuisie kwa ritaya gose bintu mbiro tari kuikira kiagera bono omokungu orang'arinde narinde ndakontimbu mwechirani rende bono ririkwabaumeire yamanya koba ng'ana echache yarenga abasubati mbara bagochi bagenda cheng'ande sito nchiko bakwani kera 2 months kube bakabwate ebise biri byabwato. What can you say in 1 minute? Apostle Omutiri, asante sana. Masese Tom, tito kwa chitage kaibere otwe remarks chiago chio mwerio Apostle Boigo, dada mkubwa Boigo na Fred Boigo. Abo bako bangachi sabari chiagafura. Tari chiagafura. Ngani chenga ndese ito mutinyibere yera. Nichenga ndese ito mutinyibere yera. Kumbe nakabwate kisekiaye kiri abwata alisobona kikia murangere ochikwa ago chikoronchi. Magocha. Kurukuntu omae tomo subati kerago kotaina chagende sobo. After 2 weeks nando kotaina inko endande seito. Omae tabu nobwate tukini nande ichi condition inchiro. Kotaka gokana there is a condition. Kotaka kuanja there is also a condition. Mono umusubati tingo chia roligererie gene ebinto bibere. Tei bona etoko enda nae ngoi chiombe ama tukali okobera eseino chiche chibere gaiga gokoirana nande nchirani. Dada mkubwa ni wete. Onye gwakaneire tari ngo onye gwakaneire genda seine ebinto byamana tari ngochi kobakwani bakwebete kare no ne sani yago nebimanu byechise chikobekerwa amabere nekemoni bono tiakwena nande kobeke budget yari budget yagere mwabo ali esochieto lakini onye twakaneire minyoka no nyotarabori. Okay. Wow. Singing chubeti nabatebi nga konara tinyi wetu bya mubere so adati utaka na force 3 hours icha kawaida ente tenge masiste 1 minute adada mkubwa 1 minute Fred 1 minute alafu Apostle 1 minute nato sobeto kole tine tuko force Gaki. Yes, if masiste 1 minute. Yes, dakika moja ngurungundu. I beg to diva na Apostle. Apostle onsegiri sana. Omorugia rasmi agenda so bakoba kwani. Whatever the situation is. No nya baibuli mbayo ponsi. Erate unako genda. Chombe chira agenda orojibu gakoira na chombe chira no yani chombe chishikiriye bune jinga ki erani. Apana abu Apostle na divide naye. In fact, amorugi na bako na neba after 3 months you can allow again de akwani a family neba baibuli mbayo monspi bamura bamwambaro no nya baisika bamwa maybe onye baje ba sokete bonsi bamura bamwambaro usanya baibuli baro na bako anda bakwani Gaki. Yes. Mr. Masese, mimi inche na iraneliri swali elibu na kurukutu abori naki mbaro bako banganga kwenda bali kokwania abantu sobo bagenda na nyamesancho
warori Nyamesancho na yani abwate duty yo gosavu nyamesancho na musacho oko momoni na igugo oko momoni tambaya sana kwa monyora aro chombe chiko irena chiombe ko achire kuoyiri chiombe nandi ta iyo sobo na goko mayanga yaya no kueti chiombe ta iyo seito warori ona rura tutari na yachie kabisa. Sawa. Okay, dada mkubwa in 1 minute Gaki tingi weti buye na kile ngo butorera bwango. Yes. Dada mkubwa. Wano nje nakorera iga. Abasacha batige gochanda abakungu yani kwagenda kwarosia kabesa kwakore kwirinde ni biashara sieka mapema ira na nyumba mapema tigere chiombe bweri chigwa kachinta cha mabera chinyarire kamuranje ira na bweri ira na mukame chiombe chino abanyene onye muri ngokame ruchire ebituma ime chaye ime chinsiaga ime ebinagume kabisa igo kama chiombe chino mwachirusia mabera onsi bake ekegasi mwarusi kamuranje no ndakorera Gaki mungana na mansu Gaki no korosana arosire Freddy. Freddy. Ono nje antonda atebe. Of course tikatwenzi tosi kenyo mobile. Kenya mente ini. Alafu naonto hapa sacha nto to family first priority by there. Yeah. Kwa mukungu nere tigesike. Sabe saba nere chairman ye kinyoro okosafu kiro muntu. Oko achazi tabasa oko achazi ye kinyoro. Gasi amente inya maskani. Vamos a echarle la tequichiras por spirit chimore lengete. Ain tu nalitratore generation ere mutu maito ekero mo kora igo mo gueta na mo achandra bana. Yes. All right. Ntagete ono yo tosoka Freddy usiende ntategete apostolo nera kore in 1 minute atanda tusabire. Njena kora nyenda asabe. Sawa wana Gaki ne nate togendera kine ditingi wete unangi wete na moko nganche tusabire tata. Tusabe mochen tata Nyasaye twagwakeire mbuyamono nande mbuyamono asengencho ebirobu nebiga waturendire ko twansitege kindi yeke na twekire ebirobu nebiga Nyasaye ababono ngo kitari gwatanekana tunyare ko batokoire na sebisero beito eri tunyare gotimuka monene Nyasaye tuma maraika agatu agate nanda aturende katuraumira ne mambi tore buya yetari aondi bakwe mwinyoire kurukuntu oyo taigweti bya Nyasaye rambura okoboko ogoserwa kune umuberoe anyare ko bagakobwena akerara agwene Nyasaye ntunyare ko batokogokereria tari aho yamakena kubori tigaike igora bwasa mabera Yesu Kristo yorumubori ito amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Inabantaba Gaki masese ngo sebede. Yes, tewa nongo tokorega. Tiana no koresho iga bari bana mose kogenda kuruga backstage tigari una muri go mosoka. Tigari go. Tiga ambakiri mbyamono bari mwa tubatesho na saba maneinwe na ndetomera nditukoria lero marogo bagucakira chinsa inye. Talk 1 by 1. May God bless you so much. I love you guys.